Бар дүйнөнүн барынан качып баратамын өзүңө шашып Келиніңіздің атынан сізге арты болса тосуп алчы кучагың ачып Үлгі алам салыштырбай башка жаға. Келин емес өз кызындай кабыл алган, жолуктурган ыраазымын жаратканга. Барынанда ийип коюп бакыңызды, жер каратпай, уят бурай башыңызды, үйүңүздүн босогосун аттаганда акырындап үйрөтүңүз. көздү жумуп ачкыча көз кыш меремеңе миңире такыш апа сени көргөнү келдим апа 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 сени көргөнү келдим бул өмүрдө барысы жалган жүз калоонун 90 арман менде убакыт сенде жок дарман апа сени көргөнү келдим түшүк тартпа керек эмес чай өзүң барда көңүлдө жаз жай кызың чексиз бактылуу да бай апа сени көргөнү келдим апа 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 сени көргөнү келдим жолум тосуп кел кызым дейсиң жакшыларга эл болгон дейсиң акылманы көлдөй коп эйлиң апа сени көргөнү келдим сен гүлзарым сенсиң жакыным күндө келүү парызым асылым башым дейип тазем кыламын Дидарыңа караймын күлүм деп гана сүйемін сені өзіңе билесем бола ма қинала динара менде жай ғана менен басқа ешкімді мүлде ойлама арманымда бар өзіңе билесем бола ма сен үшін таңдамын гитара өзіңе билесем бола ма Yüreğimden kalsın, dostum alanın bana
Yaşligimden birge o'sgan sizlar bilan Бүгінгі туған күніңіз апа құттық болсын, құт болсын. Бізге берген тәрбияңызға разы болыңыз. Көп жашаңыз, başınızda тұрыңыз. Бала ата-енесіне еркелейді. Осылар бізде болса біз қалайсың еркелей. Siz bari biz sizi erkeledik, үйге келеміз, үйізге кетеміз. Daima бар болып төріңді жадырап жайнап жүре беріңіз. Мен сіздің орғаныңызда жаныңызда бола алмаймын. Бирок аз да болса ушул менің сертификатымды алып қойыңыз. Бұл жерде массажға сертификат бар. Барып өзіңізге денсаулығыңызға bir күн болса дағы жырап ес алып келіңіз. Қадірін білейін, қадірлап сыйлап Apa'nın doğan gününüz kutlu olsun. Bergen akıştığınızda kança yaşoğuz bolsa da sınaklı saklarlıqta albayız. Ve o şansı da bizim kança gücümüz bolsa, kança baylığımız bolsa, bardağı sizin tutumuz aslında. Daima bizim şunday başımızda baş olup, erkeletip жүрөйүн. Биз ушунчалык коркуттуңуз, чоңойттуңуз, бардыгыбызды өз жолубузга салып койдуңуз. Сизге чоң рахмат. Дайыма бул кызматтарыңызды биз актай албасак да колубуздан келгенче сизге кызмат кылып жүргөнгө өмүр бою карыздарбыз. Kudayma şükür şunca niyöreleringiz var peşinizde. Bundan niyöreleriniz olsa çevrelerdi körümüz, niyörelerdi körümüz. Allah'ım sizge ömrünüzü uzun kılsın. Uşu uzun ömrümüzde densoğumuzu çın kılsın. Baktılığı karılık menen jüreberiniz. Daima şunday jakşılıklarda gana jüröydü bardığımız. Bardığımız uşuntip bir üylerde çoğulup jakşı күндөрдү gana tosaydı. Ben sizge bugünkü belegim, benim nem bolsa bardығы sizdeki. Daim canınızdan жана кызматыңыздан. Бүгүнкү толгон күнүңүз Karek dolu, atenin dolku. Paket olmanız kutlu olsun. Uğurlarınız. Siz baktığınızda aman olunuz. Siz de aşk arayınızda paket. Bugün ağlar, ko'nglim sigun sayran,
Densoluktan yürüp, daha uçundan yaştan bir de köp de yaştan şöyle kılın. Bala çakağınızın vaktini versin. Hayır köy olursanız köy olurumuza gelip yürüyelim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bardığınızlarga densoluk. Şu soğuştun sebepçi olğanda hacemde olan gününe kutlayman. Şun densoluk, mükemmel iman, mükemmel densoluk. Açık ağzına bardağa densoluk. Ardoğuz buğanlık bilen tinç koyalım. Şunday koyalım olursun. Yaşıl işte olursun. Hoş olursun, işte portan elini tuttur var, o tinç koyalım. Amin. Ayaklarımızdan işte koyalım, sokağımıza. Hayırlı rahmat. Жақсы. Şükür senem densolukta bol, жақсы деп жүре бер. Балдарың менен тыныш болгон. Koylardık qaraylı. Emildin үйдөбүз. Emildin үйдө. Туғандар менен. Бүгін сіз ушунчалык сыйлап урматтап мына досторуңуз келип отурат экен, кайын журтуңуз, улдарыңыз, кыздарыңыз келип отурат. Ошолорго өзүңүз ыраазычылыгыңызды айтып, ак батаңызды берип коюңуз. Бүгін туған күнекен мына 65 жашқа келген, шунча жашқа келіп, шунча балдарымызды есенаман чоңайтып, бардығына оқытып, высшее образование беріп бардыға, үйлеп жайлап, шунча немеге кеткізіп, шунun барына Аллахтың ыраазынан мен шунчалык жашқа келгенде, ондан да бүзүрөктейин, şu балдарымда оорубасын, бардыгы uzun ömür sürsün, densoluk берсин, кошо карысын, бала чакасы менен жакшы иштерде иштеге Аллахым дайыма риза болсун. Şu туугандарыма дагы бардыгыга рахмат, мени сыйлап, şu жактан келгендерге, кыздар досторума дагы рахмат, мени сыйлап, окунадан келишке бардыгыга ыраазымын, сизге дагы ыраазымын, рахмат, шунчалык келип сыйлап, шунча менин кадырымды көтөрүп, şu emek bergenler için rahmat, Allah'ım sizlerge dağ uzun ömür versin, densoluk versin. Thank you.